بسم الله الرحمن الرحیم. د الماني ژبې 15 مهم لغتونه او جملې. راځو پیل پرې کوو. لومړی لغت das Haar یعنی ویښتان. Ich kämme das Haar jeden Morgen. Ich kämme das Haar jeden Morgen. زه هر سهار ویښتان ږمنځوم. دوهم لغت دی das Ohr یعنی غوږ. Sie hat ein Ohrring im Ohr. Sie hat ein Ohrring im Ohr. هغه په غوږ کې غوږوالۍ لري. دریم لغت دی das Auge یعنی سترګه. Das Auge ist sehr empfindlich. Das Auge ist sehr empfindlich. دغه سترګه ډیره حساسه ده یا سترګې ډیره حساسې دي. Der Zahn Ich habe Schmerzen im Zahn. Ich habe Schmerzen im Zahn. زما غاښ خوږیږي یا زه په غاښ کې درد لرم. وروستی لغت دی der Mund یعنی خوله. öffnet den Mund zu sprechen. öffnet den Mund zu sprechen. هغه خوله خلاصه کړه چې خبرې وکړي.